Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silien sang puya. MNF Party President Mizoram Thangan an party in Sorkarna an changlo chu amo phurna la in voin khan MNF President atanga abana athelut. Mizoram Sarkar thar Mizoram Legislative Assembly pakuan chu niriat zirtobni khian laklu ani ang. PMJJBY le PMSBY noya kumthum chungin mi viable cha sompariat le noi somnga chuang anin ziak lut to. Prime Minister Narendra Modi le Kenya President William Samuel Ruto te chuin khan New Delhi anin kom. Mizo National Front MNF President Mizoram Thanga chuan voin khan MNF President atanga Bana Senior Vice President Puton Wenhena athelut. Mizoram Thanga chuan Bana athelu chana hian Kumin in thana Sorkarna an chanzo taklo chu ama mo phurna ni inanga yati a bana le khat thelu chu an pom sak nge be sei ti asoibok bana hi MNF Senior Vice President Puton Nuyak kai shuim naktuk chundar company hian MNF National Core Committee le Political Affairs Committee tem Mizo namruna thukhomin an ngai tu adon ani naktuka angai tu committee kan kowa dan tong panya namruna kan ngai tu ang committee in angai tu anga hey dicho committee in angai tu in angai tu anga takin rel mayang hetila hian MNF chuan an legislator party leader tan tuivol biala tanga thantlin pulal thana maral te yan thlanga deputy leader tan dampa biala tanga thantlin pulal rin tlong salo thanni in secretary tan thorang biala tanga thantlin puaro mingliana than ani bok member te chu robert romoi roi te larin sangaral te kelal dong liana h laziliana ramthan moile rasik mohan chakma te anni Mizoram Sarkar thar Mizoram Legislative Assembly pakuana halaklu nia tan December ni riat zirtop ni ruat ani Mizoram State Assembly in than ne zota ka seat somni pasari la a Sarkarna CM2 Zoram People's Movement Sarkar chu ni riat khian laklu ani dona lar sab Dr Hari Babu kamam batian ras bavana rinamna thutiam tirin thantin te hi alalu don ani ZPM te hena voi khatna Sarkarna an CM dona zanin hian ZPM hian Legislator Party dinin thutkhom masaberan neyang Vain Khan Chief Secretary Dr Renu Sharma Hovin Minekwa Sarkar thalaguna program swearing in ceremony of Chief Minister and Council of Ministers ne dan tur chu akai noi department te ti ture mo phuna nei te ho tulu te nen soi hovani Chief Minister and Council of Ministers laglu na hi zirtobni chmadar som bakhata ras baban tola nei be sei ani Zoram People's Movement ZPM leader Pulal du Oman MNF in SEDP atanga sem polisian kalpui chu an sarkara anti-top vek donati healthcare scheme po athazok anduanin an thak donati he thu hi Akasvani correspondent Aizawl zoram sangna komna soinpul omachuan an sarkara sem policy chu anti-top anga engkim athar donati tundin hmana sarkar budget masa an khomri angaya wangin thilian tham alati the don no thu soin nakuma an policy anga duan budget an phar huna ero thila dangam donati Minister Tinten Department anen kol dan tur pojekin anne sa ti soin lar sap ne na tanga rin amna thu tiam an lak zo nuwa sarkarin ni za chunga anti tur an puang donati budget puitling na kuma an phar huna ero sarkar kum khachunga anti tur an puang leang pulal do machuan an sarkar chan ber chu an manifesto zor chumi puiten an du wanga ni ti bana kai policy chumi puiten an vote chan berani awangin ati hlotlin chu an napui berani ang ati kan sarkar na chan ber chu kan manifesto hi ni maya ei mi puya kan zuara mi puin chu min lo pom saka an lo vote linga keima ani ami ring ami mal ni lovin kan policy hi an vote ania chawang chuanin kan han holding policy tele thil dang kan program dang te heng ti puitlin hi kan na ber tur ani mai chu min vote chan bera po kangai ZPM leader chuan Congress le MNF ten Mizoram tan the to pano chu thina ti hun laya pathian pe ka apom ti soin thil tam tak Mizoram tan an hu chi maso na ruang mano don to te thil tam tak ma anu lak te po om ti soin sarkar masa ti ani awanga nol sak emo ti top em an tum lova ramma mo ani chuan tru le tha apiang chu an chun jom zel don ti asoi bok pulal do ma chu mi puiten sarkar thara chakda uzo ka masonam be sei ti soin eruk na laka fihlim hruai tu an hmudu hetiang ni tum turin sarkar kai hruai chu poimo mi puite be sena ti be dong tu ni lo an tum don ani ati
pulal do ma chon in thlan na an chak na za chu an be se angvel nia soin in thlan zo pianga legislature party meeting aum thin angin zanin hian an party po an thu khom do na ti a valu pai leader tu ro to ma se dan omsa zomin leader an thlang le do na ti a sarkar thalak luna po mi ti dan anga olsam anga ti mayan du ti asoi bok Longkai East le tui chong bel MLA tana thantin autonomous district council member ni lai ve ve ten an din mun tura thutluk na an siam lo thuan soi MDC pani MLA thantin te hi Longklaya Akashvani correspondent lang hataral te chon bia in chakma autonomous district council chief executive member ni lai tui chong bel atanga MNF tiketa MLA thantin purashik mohan chakma chuan CM le MLA chu chel kop thei ani thua soya Supreme Court thurem na be chan tur om ti in MDC ni na le MLA ni chu khoizok nge acha zui don ti le ni kop atum le tum lawa thutluk na ala siam lo thua soya Longkai East bila tanga ZPM atanga thantin Longkai chan mari bial to MDC Dr. Lorraine Lalpek le na chinza point MLA le MDC ni ne chu acha zui tur zo ka thluk na siam thoi ngai ti soim don den hmuna angai to na la seng lo ni na soya Dr. Lorraine Lalpek le na chinza hiam tukin khan Longkai chochen Aizawl pana thutluk na siam thoi tum ti asoi ani National Institute for Locomotor Disabilities NILD le SCRT cheltang bot sein SCRT auditorium a win khan rol ban no te ni man ani he hun hi commissioner PWD piwanal deki sailo chuan a man puya thu sen rol ban no te dikna hum halle an talent te hai chu asak zel a poimo zia soya sarkar nain adai do lo wangin private sector thok turin rol ban no te bo se zel a tu zia soibok commissioner chon rol ban no te hian kong sang sanga ma an so na chuti lai meka lanu izat le fiam thu thona na mang an om ani chon commissioner PWD ne na complaint theluta rang taka ma anak tur thu soya danin hum hal ta wangin rol banno te hi him takle lim taka nunan mana poimo leni ati he huna hen commissioner hian wheelchair sema National Institute for Locomotor Disabilities te hian rol banno tan holana sang kalpuya wheelchair CP chair bengdar kelem kudlem tiang chi sang le MR kit te amamo te na an sem chuak thin ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana PMJJBY le PM Suraksha Bima Yojana PMSBY noya kumthum chungin mi viable sompare le no somnga chuangan in ziak lut to Union Minister of State for Finance Bhagwat Karachuan Voin khan raje sabha zona changin heng insurance scheme pani te himire theile noi hungjok te ta na siamani a atira he scheme pani awang hian sum hlo umma se ennon ani nuwa PMSBY kum khata da hi cheng som pani cheng som hne ti punani ati a che solatok nunna chan te tan cheng no ni thleng lak the ani ati a e bakan PMJJBY premium po cheng zali samthum paruka ti punani a cheng no ni thleng huam tura ti ani ati Prime Minister Narendra Modi le Kenya President William Samuel Ruto te chuwin kha New Delhi anin koma inram na thung panga anzia ka hengzinga hen infiam na IT le zinalam te po atel shruai to pani ten thu chu an siama Prime Minister Modi chuan India le Kenya te insum don ton na masona akal chho zelati a ram pani ten thoduna tur om theite anjong chuak zel don ani ati Kenyan Global Biofuel Alliance le International Solar Alliance anzom ve chu lo momati thu pumudi chon soibok ani Viksit Bharat Sankalp Yatra VBSY chuan Nimin Khan Jammu Divisiona Samba Districta Panchayat Paruk atlo a tual sung mi ten no lomin apolin program sang ruam man ani sarkar scheme le malang na wang ham thana dong tu te phosoni in Viksit Bharat mathlir te in silfia ani bok Chanchinthar cherti topna na tang pui MNF party president Puzoram Thangan an party in sarkar na an chang lo chu ama phurna la in Voin Khan MNF president atanga ban na athelut Mizoram sarkar thar Mizoram Legislative Assembly pakwana chu niriat zirtomni khian laklu ani ang PMJJBY le PMSBY noya kumthum chungin mi viable se sompore le noi somnga chungan in ziaglu to Prime Minister Narendra Modi le Kenya President William Samuel Ruto te chuwin Khan New Delhi anin kom chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani